Медитация Хо'опонопоно. Бул медитация биздин программаларды тазалап, негативдүү ишенимдерден арылтат. Бул медитацияны сиз каалаган ой тилек максаттарыңызга жасасаңыз болот. Карызыңыз болсо, же бир максатыңыз болсо, же бирөөгө капачылыгыңыз болсо, эмнени кааласаңыз, ошол нерсени каалап туруп, ушул медитацияны жасайбыз. Бул медитация кандай иштейт? Биз ушул медитацияны жасап жатканда түзмө-түз Кудайга кайрылабыз. Болгону 4 сүйлөм биздин установкаларды тазалайт. Мисалы, сиз карызга батып калган болсоңуз, мисалга айтсак, биз ошол Кудайдан өкүнгөнүбүздү, ошол установканы, карызды чакыруучу установканы киргизип, өзүбүз чакырып алгандыгыбыздан кечирим сурайбыз. Жана өкүнгөнүбүздү айтабыз. Мисалы, мен өкүнөм, мени кечир. Өзүм ошол установканы чакырып алганым үчүн мен сенден кечирим сурайм деп Кудайдан кечирим сурайбыз. Ошол эле мезгилде биздин Кудайга жакшы көргөнүбүздү, Кудайды сүйгөндүгүбүздү айтабыз. Мен сени сүйөм. Жана мен сага ыраазымын. Мен билем, сен бул ситуацияда мени жалгыз калтырбайсың. Сен бул ситуациядан мени оңой алып чыгасың. Мындайча айтканда, ушул 4 эле сүйлөмдү кайталап, биз негативдүү ишенимибизди Кудай аркылуу тазаласак болот, Кудайдын жардамы менен. Анда эмесе кеттик. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Ушул 4 сүйлөмдү сиз кайталап жатканда сизде нервный напряжение болуш керек. Башыңыз ооруп, же болбосо кускуңуз келип, же көнүңүз айланып, окшуп, ошо эстеп, ошогон сизге жакпачу бир сезимдер келе баштайт. Ошол сезимдер кетип калгычакты, жеңилдик тарткычакты кайталайсыз. Жеңил болуп өзүңүздү сонун сезип калганыңызда негативдүү установка кеткен болот. Ошол жеңилдик келгичекте ошол 4 сүйлөмдү кайталайсыз. Канча убакыт кетсе ошончо кайталайсыз. Көпчүлүк учурда 5-10 мүнөттүн ичинде сизге жеңилдик келип, сиз каалаган установка, негативдүү программадан арылсаңыз болот. Анда эмесе улантабыз. Бул медитацияны сиз альфа режимге түшүп жасасаңыз, дагы таасирдүүрөөк болот. Альфа режим деген эмне деген? Денеңизди бош коюшуңуз керек болот, оюңузду токтотосуз жана 10 жолу терең дем аласыз. Терең дем алган сайын сиздин денеңиз бошошуп барат. Бутуңуздун учунан баштап бүт булчуңдарыңыз бошошуп барат. Белиңиздин булчуңдары, далыңыздын булчуңдары, башыңыздын булчуңдары, мойнуңуздун булчуңдары бошойт. Ушунчалык өзүңүздү сонун бош сезип, анан жасайсыз бул медитацияны. Фокусуңузду дем алууга жана музыкага жана менин үнүмө коюңуз, менин артыман сөздөрдү кайталаңыз. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм.
Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Meni ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum. Men sağa razımın. Men ökünüm. Meni geçir. Men seni suyum.
Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Жеңилдик келген болсо сизди куттуктаймын. Сиз негативдүү установкадан арылдыңыз жана сиз каалаган ой максат элеңизге эми оңой жана тез жетесиз. Куттуктайм.